Wah, haram darah tabung monok. Kemana eta? Orang aing kocok-kocok gitu. Aing mau ulah gitu carana. Enak pan jantung aing. Mereka panggil we tabung monok. Tangguhan we mah. Kemana yang ieu jalanannya? Urang. Lah, pan monok tangguhan di lah. Deh, salah kiblat. Di eta Ali kos uli naonnya ngalamun bae di dinya kos acar deket bawah sapi deh yakin koeng lah udah amat Bah, astagfirullahaladzim. Bener nanti jalan ras aing dia nyomer aing keur ngalamun. lah tapi dia ngalamun bae koeng di deuleutkeun dari ditu. Emang kurang gitu masalah buat lo. Lah li kotok aing ge ngalamun bae paeh kamari Ya mah aing disuruh pinjam kotok dia. Teu nyambung. lah gak neng tas sungut dia cocokan wae paku tah kena doer tas sungut dia. Geus li ulah di lamunan gua ceritakeun bae kepada aing apa yang membuat hatimu terluka. Sebenarnya aing keur ngalitan sesuatu Ijal. Anu paling berharga di kehidupan aing dibandingkan hati awewe. Deh, ngabucin bae dia mah pas budak plus 62. Emang naon nu kaleungitan? Eta korek. Jalan korek mah aing bisa ngaudud. Ai. Penyahoan moalnya bawa aing menyokot. Geus jalah. Enak mabur lah dengan monok aing. Kapangi digantung tak poe tiang listrik. Nek naon dia neangan tangkurak monok. Terus bacot teh hijing di dieu tangguhan kebon aing. Aduh. Kacau ya urusana. Salah ke-12 nih. Widih, wadidaw, yuhu. Widih, wahai sentul ya. Bahaya ada going lah. Sengaja yang bisa ngakan sentul ya. Bahaya kah? Wih, baiklah, poin balai dong. Wah, sebenarnya mungkin kena. Nah, bener poin teh sentul nah. Oke, jadi gimana? Nah, bener wae lah, akan ramalos lah. Tinggalnya nah. Wih, ya eta mah beuheung monok. Aing mencium aroma tidak baik ya. Wih, mana kena sampeurkeun ku aing lah. Woi maling sentuh saya. Bukan lah. Wah, mah nyumput ibu budak. Sampeurkeun we mencubruk. Mana dia? Aduh, bang dia orang kata Ramja dan nipu aing bae, aing ngeboga anak gitu. Ada kenaon monok di dia. Maling sentul danya. Lok bagi-bagi dia kepada aing. Agus, aing bung na sentul. Haus mana daripada aing ngakan ieu. Tuh, aing cepet ini. Ini. Nah, aing tadi mana dong? Aing karena amat ya kamonok. Padahal aing ya tanu nyokot korek Ali. Kunan mainan teror. Aduh, salah paham jadina. Aduh. Ninja udah kemana? Kumelasin eta banget. Aing si Mala. Tadi mah melas. Sorry mah semenjak ketemu dia, banget aing jadi caang kos lampu DJ. Bahkan bisa bedia ke ngapung kata Angel kalau ngawang. Atau aing teh dia kasih nyoba aja na pupuk beluk. Batin. Emang lah kunan gitu ya? Udahlah, mangaho, intina masalah paham be. Sapam kuma ya kelajin nama aing untuk paham. Jadi kieu mah. More. Tadi ya. Jadi kieu lah ceritana. Pan aing nyokot korek kali, tah korekna tah. Tapi kunaon monok mun salahkeun. Salah paham ya ieu.
Astagfirullahaladzim jal, jangan kudu beman korek ali. Atuh kumaha mal, salahkeun bae ku sutradara nahan dia kreator anu imut amit-amit tokos. Bawa neka sate ting bating. Woi, kat. Ya maksudna naon jang? Hah, tutupkeun bae si aluran anu aya. Atuh aing teu naon ka Ali. Telah kitu pokoknya mah kesuturkeun ku macik sutradara. Tulin marah beda di sutradarana dia ala dia dipecat dia. Tolong maafkan aku. Oh enggak situ gerak tapi ali na ngomong sejujur na kali. Oke, sip. Oh. Minjal aing karek kena tumbuh cinta aing, tapi dia nak ke situ amrusut. Weh, Pal, nggak sebancan lambung dia. Alhamdulillah nok kamangkaraan betul aing. Dia mau ceng minum tuh. Entah, Pal. Minum-minum tensi. Tunggu dia yuk. Oh aing mah anak orai ieu, tilok nginum mas dahar. Iya jalan nyokot korek aing. Woi, Kenapa dah sih, Le? Maksudnya nyokot korek dia. Rira abu aing nyokot korek itu. lah dia nok pura-pura polos banget melas harapan aing dia. Jujur baik aing, dia nyokot ente. Aing mah berani bersumpah di sini. Aing mah tenganan beren. Mas jauh bawa anak lah, kadek korek aing kadek. Aing nyokotin ke dia. Ya kotot ribut bae. Aslinya kan nyokot korek aing. Stop. Ana nih kegelutan bae. Jadi kijal di monok dituduh nyokot korek kali. Gas. Wah, ibu teh ya. Kok siapa sih ngajain ta? Kan bisa ide dia tuh ya. Aing kapaksa kamari jeung meuleman hau. Oh, Le, aing lain ku aing beren korek dia mah. Sial ya.